uba HM Siang Peliang MLA Kamosen Ram hagas ngi baar ula Peliang buram mekinoya lam bat nongkersyan barat ba jongka UDP kiblami ino ban penyeso ono batu bat ban ay kajing kersyan haka election MLA arajar arpulai. Ya kini lam menongkersyan jongka UDP la Peliang buram hasnong jelab haka jing don lang uba Rudi Siang Peliang ba kramding wanyang dolan Royce naitang baar mauli bat kiwe kinoya lam. Kinoya lam bahakmat jongka UDP ki balami ino nak nega parti ki kantup uba alam perang senaitang uba baru hukum publicity secretary ka UDP Musram Circle haka juga por orang bak senong ka senong jelap kilong kemilong kupa bat ki samla. Dap na tijing dokumen kabab hi baro pilai up na do mene ban ya kenduk yang da kawai gasur kumbala kren girang ba hi ba khman naru na pediang subhai hi baro ba pin kersyan yang kani ka election kebanuan wa arajar apply akan jingelam lenti jo iba lam urang ba wala don experience kam politics urang ba wala don experience hakikam ban dunia yaki sing balang bat kumjo kajinglok experience jung i kum uta orang ba sinong jok kadi sinong kebahe na sosngan sisa ba ibala perang iwan ban sno ban ai kajing kersyan kajong i kani kakam kajong i kaba ni pun kre ya ka election kaba arajar apply ni tep baro bai balam idon haka parti UDP baro skata lengkap bat kini kiparlok jong i bawan dalam kaladon kajing ya pher jingbut haka yeng UDP jong i bat haka jing terwa jong i ba iyo i ya ki kam ki bangi ngilale ya ki kam ki ba nalabo hakmat jong upat ba ki kam development ki ba ngilawan ra ya mentah upat ba iladon kajing sania haka jing yalam jonga bat ong ba ngimbut no ya ba nang ni ban ngapa diang subhai pi malam bat yaki parlok jong pi manginget hagi singi ban wan nginang yo kambon syu ki parlok ki bom sumla ban poi medakasi namar kade gesngi yo abordar gesngi yo mo sunram bat kunjuk ki don ki bang dale chklau ndrei ni pediang lang yaki soba ban poi ke kubor syakito ki parlok ki bom la ban poi medasi ini sekendo yaki agoi ki por Hakini ki saustem ki balale saustem siteng kilayo snow mene na gini ki rurang ba ki balai kren ngilale bon ki kami mentajong ki ite babaro hakani ka thanjungi kidei ginong rep kidon ki barep sensa kidon ki barep laterpan ba kidon ki barep kwai kumta tete Andre ka kamram jonga kum utau nong nikma nalale ya kabadai banle kita jongki usensar uba menchua tang sal tengka san tengka sikilo mentau usensar lapoi sis pak lai tengka sikilo dah kaba penkela marret ya marklau ulah terpat kumcu usomari klau kumcu usomari klau menchua kepala dor news pak engka mentah apa itu nice pak semua ras pak santu engka sikit kata kalong ke kata kalong kajing penio onong ya fi kamdan jing mentai hanga andre kan kamram cuma kadai bangan wanra iki polisi peta jongki kinong dah banga keren ador bakhoan dah banga lek mendawai hak jong kasorka kawan ra ka jingkela ya ka ying ka sem jong ki nongrep ha ka ni ka thanju ki nongrep jong i menta kim chum kerdo shu
haba kimi na yeng kira ayuk sensar dawan pai na yo om tu dunai ka lepo hajar sanpo hajar menjua haba kimi na yeng dawan pai ki dawan pai man ong no thli tang san hajar 10 hajar apopla ilong ki brio ki basta banjit ikinong mi khat ki bala pan penwanra ya jingkala akathan ju ngikmi linti bala ngriu benai nang ni shman pindang dan kaju ka mensip da kaju ka sur da kaju ka mensip pindang ya chmat ban kershan lam yanga bat lese haki snem ki panwan ki san snem ki panwan nginang yo panwan ra shu bon ki jingkala hakani ka tanjungi ka tan ka baduk ngidang don kam bon ki development bon gitu loh. Ngidang don kam ki surok, ngidang don ram ki yeng baduk, ngidang don kam ki light, ngidang don kam ki jingking, ngidang don kam ki footpath ki badai ban lek ki nongrep syabari syaklau. Lalu ngin pendak san snem kadong kapor kabakhandiat ya ban pendak kita. Di nomor kata. Om dai bandon kajing deko lene kajing dukut. Ha kalendiyai. Kide dong diai kerja. Nakabawan snolang kini kiparlok mata. Kayeng jongi kadang singan syuk. Kat kini kat no lai pausa pauyeng kibrio kipalaiwan. Mandakasi kajing elam jongi balam. Kawan ra kajing singan ya kayeng kesem jongi. Kapen scam syuk. Ya ki resort jong kayeng jongi. Kai mensim ya kini kirang ba kibalalur barok san stem. Ban penne ban pensa ya kayeng jungi rei dah kabawan balam bat kini ki parlok nginang yo isu lasai adangar kumpi ki parlok ki banang up ban ya don betalang bat ni